Nič, še enkrat dober dan in lepo zdrav vsem prisotnim. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov 4. dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti tekmovalni koprodukcijski igrani film Zajčji nasip, režiserke Čejen Černič Čarnak. Film je bil posnet pod okriljem produkcijske družbe Kinorama ter v koprodukciji z družbama Perfo iz Slovenije in pa Tremora iz Litve. Z mano so, se pravičujem, režiserka na sredini Čejen Černič Čarnak, na moji skrajni levi je glavni igralec Lav Novosel in na skrajnem koncu pa še Aleš Pavlin kot predstavnik slovenskega koproducenta. Najprej lepo zdrav vsem skupaj. Zdravo. Hvala. Dobar dan. Juče sem već omenio da me je vrlo iznenadilo kako polako vstupiš u film. Najprije nisam ja znao ništa o filmu. Znao sam samo da je dobio neke nagrade, ne znam gdje je to sve. I kad sam počeo da gledam, zaista nije mi bilo jasno koja je tema filma. A poslije kad sam otkrio šta je to, čini mi se da tek u neka pola sata, ne znam, otkriješ da su oni homoseksualci među sobom. I nije mi bilo jasno kako je mogu jedan muški da učini ovakav nežan, topav film o jednoj pripovedanoj ljubavi. Zaista. Tako da ispričaj malo o tome kako si došla do ovog ideje i do ovog scenarija i do ovog filma, na način kako si pristupila njome. Ovaj scenarij je počeo nastajati dosta davno, sad prije više od 10 godina zapravo, i napisao ga je Tomislav Zajec. I dogovorio se sa producenticom Ankicom Jurić-Tilić da je to projekt u koji ulaze zajedno, ali onda im se neplanirano dogodilo to da zapravo jedan niz godina nisu mogli naći redatelja, pravog redatelja. I ja uopće nisam bila ni u kakvoj slici kad su oni počeli tražiti redatelja. Ja sam tek tada radila svoj debitanski film i oni su računali zapravo da će puno brže doći do realizacije tog filma, ali kako se cijeli proces odužio, meni je producentica jednog dana rekla kao ajde pročitajte taj scenarij, možda je to baš tvoj senzibilitet. I u tom trenu sam ja bila poprilično sigurna da ću odbiti film, jer sam znala samo da je tema zabranjena ljubav između dva mlada dečka i naprosto u tom trenu nisam razumjela na koji način se to mene tiče. I onda, rekla sam sinoć, ali ću naravno ponoviti, pročitala sam scenarij, odmah sam se zaljubila i naprosto sam rekla da. I mene je zapravo iznenadilo koliko me odmah taj scenarij uzeo. I nekako mi je od početka sam osjećala tu jako veliku odgovornost na koji način ću prikazati stvari i iznijeti tu priču. I bilo mi je zaista važno da s obzirom na kontekst u kojem živimo, a to je zapravo iznenađujuće neotvorena zajednica i dalje, koliko god da možda mislimo da smo napravili veliku progresiju i zapravo živimo u nekim svojim malim balonima gdje nam se stvari čine puno liberalnijima nego što jesu. Živimo u svijetu gdje su te teme i dalje jako delikatne i to je baš zanimljivo. Osvijestila sam do koje mjere su delikatne tek kad sam ušla u proces, recimo, audicija sa mladim ljudima, to mogu malo kasnije reći. I bilo mi je važno zapravo cijeli film iznijeti nježno, dostojanstveno i na način da i ljudima koji možda imaju problem sa takvom temom zapravo ne napravim ništa što njima može biti odbojno. Nego naprosto ja od početka sam pristupila filmu ne kao filmu o gej ljubavi, nego naprosto filmu o ljubavi. I filmu o ljudima, ne filmu o gej ljudima. I evo, to mi je nekako od početka bila ideja. Odlično, pošto zaista to se vidi. Htio sam da pitam, da li je bio to razlog za odlučitev da se ne pokaže ni jednog momenta fizičke ljubavi? Da, mislim, mi imamo ovu jednu scenu. Da. To je zapravo negdje u zadnjoj trećini filma gdje se zapravo dogodi taj fizički kontakt između njih, ali isto jako, mislim, naš je film prikazan u Generation 14+, znači stvarno ga mogu gledati i mlađi maloljetnici, odnosno maloljetnici, tako da. Kako ste, mislim, znaš,
mi ne znamo razmjere koji su danas na hrvatskom. Zašto je bio film, kako se reče to, zakaj je bil postavljen u kontekst podeželja? Razumiješ? Zašto je nije urbana sredina, nego je Da. recimo. Da. U selu. Zato što je naprosto u selu pritisak te zajednice puno Toliko veći, veći. svako svakom viri u prozor, u dvorište, svi sve znaju i puno je teže prikriti stvari. U gradu se, iako nije lako ni u gradu, ali u gradu se puno lakše izgubiti u toj recimo masi. Da. Tako da nam je bilo zapravo važno to, a kako je jako važan element našeg filma Rijeka, sama Rijeka, i Zečji nasip ima i svoju funkcionalnu komponentu i svoju metaforičku komponentu, zapravo smo morali pronaći mjesto koje je uz rijeku. Da. A to su recimo selo u kojem smo snimali, je selo koje redovno poplavi, recimo. Kakva je to funkcija Zečjeg nasipa? To znači da se ljudi ograđaju sa... Tako je. Znači, Zečji nasipi se grade kako bi ljudi obranili svoje domove od poplave. Tako je. Mislim, u ovom našem kontekstu se brane i od ljubavi i od, recimo, zapadnog svijeta i od Markova mama brani svoju obitelj, znači Marko se brani gradeći Zečje nasipe oko sebe, metaforički, ali ono što je stvar sa Zečjim nasipima da oni zapravo ne mogu zaustaviti, oni mogu malo usporiti vodu, ali ne mogu ju zaustaviti, jer voda uvijek nađe put. Da. Jedna još stvar koja me iznenadila u filmu, bilo je to da ista generacija kao glavna glumca nije znala za to što se događa među njima. Tako da bilo je to već u scenariju ili je to neka stvar koja su nam možda na snimanju promislila i... Pa zapravo ja sam u nekoj fazi malo mijenjala scenarij. U izvornoj verziji je znala mlađa zajednica, ali ja sam, kad smo mi krenuli raditi, mi smo dosta rano počeli raditi glumačke probe, Andrija, Lav i ja, nekakvih 7 mjeseci prije početka snimanja. I zapravo kroz taj proces proba inicijalno je veći fokus bio na Slavenu, znači na drugom liku, koji se vraća iz Berlina jer mu se otac ubio zapravo po izvornoj verziji. I on sa mamom rješava nekakve svoje obiteljske stvari više nego što smo se bavili ovime što muči Markov lik. Ali u nekom trenu sam zapravo kroz te probe shvatila da fokus treba biti veći na Marku, jer je Slaven zna ko on je i sve što mu se događa u tom trenutku je manje bitno, jer on će se sutra vratiti u Berlin i nastavit će svoj život kakav je započeo, a Marko je neko ko ostaje i ko će morati se suočiti prije svega sam sa sobom. Tako da, evo, recimo, kroz te promjene se dogodila i ova nekakva promjena tih ljudi koji ih okružuju, odnosno u tim karakterima. Da. A to da u kraju i mama i otac, kako se reče, sprejmejo dejstvo da je on prihvate, da je on homoseksualac. To je bilo već u scenariju i to je bila jedna stvar koja se možda poslije došla u film sam. To je bilo u scenariju na nešto drugačiji način. Mislim, to kako mama prihvati je upitno, ali tata je zapravo taj koji prihvati, a tata nekako ima ipak glavnu riječ ovdje, da. Mislim, kao što u Slavenovom slučaju tata koji nije to mogao prihvatiti, to je rezultiralo tome da je Slaven morao otići od doma. Da. Lao, možda još tebe. Kako sam rekao prije, ja ne znam kakva je situacija na hrvatskom danas u družbi, da li je još uvijek osjetiti ovu nestrpnost prema ljudima koji su istospolno usmjereni, ali kako je bilo tebi kad si išao na audiciju i pokušao da primiš ovaj scenarij, da vidiš da li je tvoj ili nije tvoj, kako si se osjećao stvari? Da, pa... Sad ću ja ispričati, da, ali ma ne znam, puno ljudi ja sam na akademiji i to na 4. godini sad i negdje ja živim u nekom možda kao balonu gdje su ljudi relativno otvoreni i ima ljudi koji
istospolno vole, koji su u raznim vezama i to je sve prihvaćeno. Tako da ja zapravo nisam privatno imao takva neka, da sam vidio da ljudi imaju neke probleme i razmirice, tako da je to zapravo bilo sve negdje prihvaćeno, ali onda kad sam dobio ulogu i pristao, onda je bilo ekipe neke iz mojih prijatelja koji uvijek postoje neka stigma. Ali imam dojam da smo mi, Chen prvenstveno, a i svi mi onda probali to sve prikazati kao što i to je. Kao što je rekla Chen na početku. Svi smo ljudi, samo neko bira s nekim drugim leću krevet i to su zapravo neke stvari koje uopće nikog ne bi trebale zanimati ko šta radi u svoja 4 zida. Ali da, za audiciju Chen je, ja nisam izašao na prvu audiciju jer smo bili na prvoj godini, Andrija i ja, mi smo na istoj godini na akademiji i onda je Andrija izašao na audiciju zato što je rekao kao idem probati i onako neću dobiti ulogu. A ja nisam htio, ali onda je... Zato što oni na prve 2 godine ne smiju snimati. To je pravilo, da. I onda, da, znači njih ne puste sa faksa. Da, i onda zapravo Lav nije ni kao šta će ići na audiciju kad je onako ne može snimati. Prva je godina. Da, i mi smo, oprosti, samo ću digresiju napraviti. Mi smo zapravo, nakon što je Lav dobio ulogu, mislili ok, toliko je rijetko da mladi glumci u ovoj dobi dobiju glavne uloge, uopće da imamo glavne uloge napisane unutar naše kinematografije, pa sigurno će ih pustiti s akademije, mora biti nekakva... Ne, nisu ih pustili. Onda smo mi snimanje sa 11. mjeseca prebacili na 2. mjesec kad oni nemaju nastavu. Jer je to bio jedini način da dečki igraju u filmu. Mislim, bila je varijanta da upišu pauzu, ali to ja nisam htjela preuzimati tu odgovornost, jer je onda pitanje da li bi se oni uopće mogli vratiti na školu, nego smo onda prebacili na 2. mjesec. Odlično. Da, sad sam te Da, i onda je Chen došla na... mi na prvoj godini stalno idemo na neke predstave i gledamo svašta i ovo i ono, i onda je u Kerempuhu bila predstava i Chen je došla gledat, a ja sam bio sa svojom ekipom sa akademije i užasno puno ljudi se prijavilo bilo na audiciju i sa akademije i raznih drugih i onda je vidjela mene kako prolazim, a ja nisam bio na audiciji i šta si onda rekla? Ne, ali bitna informacija prije toga je da sam ja kastala dečka za tu ulogu. Je jednog drugog i onda me on nakon tjedan dana nazvao i rekao da ne može, da je pritisak prevelik od strane obitelji i malog mjesta u kojem on živi i da on ne može preuzeti takvu odgovornost na sebe. I ja sam bila stvarno očajna jer sam do tad vidjela, meni je bilo 300-tinjak ljudi na audiciji. Imala sam osjećaj da sam vidjela sve. Da. I kad je on rekao da ne može, baš sam bila ozbiljno očajna. I onda sam njega vidjela, ovako je ušao par redova ispred mene u publiku. To je to. I to je to. Da, to je to. Da. I onda smo se čuli i napravili audiciju. Odlično. Aleš, kdaj ste vi vstopili u projekt? Ja, mi smo vstopili v projekt relativno zgodaj. Bila je, bi rekel, produkcijsko zanimiva varianta Slovenija, Hrvaška in Litva, oziroma Hrvaška, Slovenija in Litva. Moram reči, da jaz bi samo z te strani, ker ona da bo več o filmu pa to govorila, samo dodal, da mi je res, da mene osebno pritegnila zgodba točno to, kar je rekla Chen. To je zgodba o prepovedani ljubezni. Ne? In tako kot smo se pogovarjali včeraj, pa mnogokrat, lahko bi bila 2 fanta, kot sta, lahko bi bile 2 punci, lahko bi bil fant in punca, ampak v bistvu odnosi između ljudi v maloj okolini. Ne? Tako da meni se zdel film res izziv in pač predvsem sem tukaj, da povem, da včasih se ti koprodukcija zgodi, pa pač jo narediš, pa ima nek festivalski uspeh. Ta koprodukcija ima izjemen festivalski uspeh, svetovna premiera, Generation, Berlinale, film potuje po festivalih regularnih, LGBT in mladinskih.
tako da je nekako res zelo inkluziven, kot bi rekel, no, predvsem pa, kar sem hotel reči, pa je, da bo včasih imaš koprodukcijo, ki se konča na FSF-ju in zelo težko tudi sploh karkoli narediš čez koprodukcijo. Ta film bo pa tudi v Sloveniji imel svojo kinematografsko pot in sicer nadaljujemo na festivalu LIF v tekmovalnem programu, skratka v perspektivi, tam imamo 3 projekcije. Film je del Kinotrip zgodbe, pomeni Kinodvor ekipa je ta film videla kot nekaj, kar je vredno promovirati in nagovarjati mlajše občinstvo, tako da ta film bo imel res decent kinodistribucijo v Sloveniji, na kar sem res zadovoljen in ponosen, da je to uspelo in tudi nagovoril bo slovensko občinstvo in imeli bomo gledalce, kar je najbitnije, je li tako? Tako da, skratka, vabim, ne. Super. Jaz bi še enkrat res čestital ekipi, no, ker film je res neverjeten, krasen film. In vsakemu priporočam, da se ga ogleda. Bi pa vseeno še vprašal, to je tvoj prvi, drugi film celovečerni? To je moj drugi celovečerni film, da, prvi film je bio za djecu, adaptacija romana Ivana Kušana o Koku. To je bio serijal koji je napravljen u Hrvatskoj od 4 filma. Ja sam radila zadnji u nizu, tako da je ovo moj drugi film. Da. I ako si primijetio, prvi je bio za djecu, ovo je bio za mladostnike. I sad treći koji pripremam je za ovo. Za tvoju generaciju. Dobro, ker smo bolj komorni zasedbi, tega ne smem reči, sem rekel, slišal. Bi vprašal, če še vprašanje, morda? Ni, verjetno. To ni idejno vprašanje, prosim. Evo, da malo živne situacije. Da se čujemo. Prvo čestitke za film, stvarno je izvanredan. Imao sam taj privilegij da sam ga vidio već u Puli i nekako dojam koji sam imao između publike je bio stvarno fascinantan, kao da sve se čekalo da se dogodi taj fizički čin. I umalo je bila ta navijaška atmosfera kao da je pao gol i činilo mi se stvarno bitno, ja mislim isto za hrvatsko društvo sad u ovo vrijeme da se takva priča ne o homoseksualnoj ljubavi nego o ljubavi. I mislim da vam je to jako dobro uspjelo, pogotovo čestitke Lavu jer nekako od one prve scene drži tu energiju i prezencu, tako da je stvarno izvanredan film. Činilo mi se da je već to što je Denis pitao prije, kako je zapravo bitno da se sa takvim temama u ovim teškim trenucima nekako pokuša rasvetliti društvo. I mislim da vam je to odlično uspjelo, tako da umjesto pitanja pohvala i stvarno. Hvala puno, hvala. Ta odločitev za to, da Lav igra skozi tako zadržano na nek način. Razumiješ? Povučeno, da. To je bila vaša ali to bila možda Lavova odločitev? Pa meni je jako bilo važno, meni je uvijek i u prvom filmu i u drugom filmu, meni je ovaj proces rada sa glumcima jedna od najvažnijih zapravo stvari i važno mi je uvijek da si osiguram taj dugi period priprema u kojima se stvari mogu graditi pomalo i onda probavljati. Da sve nekako sjedne na svoje mjesto, a zapravo mi je bilo bitno da zadržimo taj naturalistički kod, ajmo ga tako zvati, i onda i u glumi je zapravo to dečkima bila nekakva glavna uputa. Ali ono što je bilo najvažnije u našem procesu je zapravo građenje tog međusobnog povjerenja, znači to da meni dečki potpuno vjeruju, da i kad tražim od njih stvari koje možda u tom trenu ne razumiju, da znaju da postoji neki razlog za to. I ja sam potpuno vjerovala u njih da ćemo doći do toga što je potrebno za ovaj film. Tako da, evo, zapravo nekako smo to zajednički smo to gradili kroz taj period. Da, ali to kad je Chen na početku, već smo bili u probama neko vrijeme i onda je odlučila i rekla je da će sve biti snimano tako blizu, tako dokumentaristički i mislim da nam je to dalo mogućnost da tako igramo suzdržano i suptilno, jer je kamera bila cijelo vrijeme tu. Tako da bez toga da je Chen odlučila tako dokumentaristički, naturalistički snimat, ne bi se to dogodilo, jer ovako možeš pokazati nešto vrlo malo, a sve se čita jer je zapravo puno filma na našim licima.
tako da to I funkcionira. sad je trenutak da spomenemo Marka Brdara. Da, naravno. Meni je bilo jako važno da Marko prihvati snimati naš film, jer stvarno tvrdim da ovaj film niko ne bi snimio kao Marko. I Marko ima stvarno taj specifičan senzibilitet koji je bio baš potreban. Neke filmove može snimiti bilo koji dobar ili odličan direktor fotografije, a neke filmove može snimiti samo Marko Brdar. I Marko je s nama bio zadnjih 2 ili možda više mjeseca na svakoj probi prisutan, jer je bilo isto jako važno da dečki, kako je on njima cijelo vrijeme, kako sam znala da ćemo raditi na taj način da smo jako blizu glumcima, što je jedna vrsta ataka na glumca. Bilo je jako važno da se dečki i Marko isto jako dobro upoznaju, tako da nemate nekakve barijere ili nelagode tijekom procesa. Da. Naravno. Dobro, nič, ker mislim, da smo šli že malo preko časa dovoljenega. Najlepša hvala ekipi še enkrat, čestitam za film, res krasen. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.